Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze kuri Hand of God. Uyu munsi tugiye kubona amakuru y'uyu munsi. Uyu munsi ni amakuru ajyanye na politiki. Mu makuru ajyanye na politiki y'uyu munsi tugiye kureba hamwe uburyo Trump yasabye Perezida Maduro wa Venezuela guhunga. Nibyo, guhunga akava mu gihugu cye. Uyu munsi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasabye Perezida wa Venezuela guhunga akava mu gihugu cye. Ayo akaba ari amakuru yatangajwe na Reuters ivuga ko yahawe n'abantu ba hafi mu butegetsi bwa Trump. Iki kinyamakuru cyavuze yuko Trump yasabye Maduro guhunga binyuze mu biganiro yari yaragiranye n'uyu Nicolas Maduro wa Venezuela, bari baragiranye kuri telefone. Yamusabye guhunga akava mu gihugu cye. Ibyo biganiro bakaba barabigiranye ku wa 21 Ugushyingo, mbere y'uko Amerika ishyira umutwe Cartel de los Soles ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba ivuga ko uyobowe na Maduro kandi ukekwaho gushyigikirwa ibiyobyabwenge muri Amerika. Nk'uko Reuters bivuga ngo Maduro yabwiye Trump ko yiteguye guhunga ariko we n'umuryango we bagahabwa imbabazi ku bihano bya Amerika byose, ndetse n'urubanza aregwamo mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rugahagarikwa. Perezida wa Venezuela kandi yanasabye ko ibihano byafatiwe abayobozi barenga 100 bo muri Venezuela bikurwaho. Anavuga ko Visi Perezida Delcy Rodriguez ari we wayobora inzibacyuho kugeza amatora mashya abaye. Nk'uko icyo kinyamakuru cyatangaje n'inzego zizewe, Trump ngo yanze hafi ibintu byose yasabwe na Maduro mu kiganiro kigera ku minota 15 bagiranye, amusigira ubutumwa bumusaba ko we n'umuryango we baba bamaze kuva muri Venezuela mu gihe cy'icyumweru cye. Igihe cyari cyatanzwe kugira ngo perezida abe yavuye mu gihugu cyarangiye ku wa 5, bituma Trump atangaza ko ikirere cya Venezuela gihagaritswe ku ngendo z'indege. Ku cyumweru Trump yemeye ko yaganiriye na perezida wa Venezuela ariko yanga gutanga ibisobanuro birambuye. Washington ikomeje kuvuga ko ariko ubutegetsi bunyuranye n'amategeko kandi imikoranire n'imitwe y'ubucuruzi. Ingabo za Amerika ziherutse kugaba ibitero ku bwato muri Caraïbe no mu nyanja zivuga ko bwari butwaye ibiyobyabwenge byaraguyemo abantu benshi. Maduro we avuga ko ibi birego ari urwitwazo Washington ishaka gukoresha mu gutangiza intambara yo kumuhirika no kwigarura umutungo w'igihugu cye. Ayo akaba ari amakuru y'ingenzi yaragezweho kano kanya kuri 3 z'ukwa 12 2025. Ayo akaba ari amakuru yagezweho aturutse kuri Hand of God. Ni amakuru yarajyanye na politike. Igihe wakugezagaho nkabandire wonse komeza ukurikire Hand of God, ukore subscribe, like, comment, wihutse gukomeza kubana mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Yaguze ikiganiro neronse uko nabikubwiye, ukomeza mukande subscribe. Ciao.